Kajingnya tu kana sapang ukpa ubadi Jymbuiñ Jong ka Khun. Balai ba ukpa uhab bandi ya ka Jymbuiñ Jong ka Khun na ka ka daw tongin nya sngap paralok. Urobat ulakham rang ba ka lok jong kelayap no bat udon tang ka wei ka Khun kentei. Ka Khun kentei jong ka kerjang ka dori. Ka dori keladon lok bat ulok jong ka kerjang unoben. Unoben udai ubriu ubatrekam lajong. Kadori kadang armet. Ulok jongka udai ubriu bakwa spa bha. Ukmen haba uyapoika bat kadori. Ukpa jongka dori udai ubriu batrei office bat ulajan syong pension. Udai ru ubriu ubabun ki jaka ki puta. Teha kawai kesngi. Unoben ula ong ya kalok lajong kumne. Dori toong ipa jong pi baun ayanga ki jaka bangan penyat no mangai ki kam ki jambaro. Kadori kalaong no ben ngamla ban ong ipa kumta namar ipa idang klan. Imat penyat bet ipa hi namar ba idang klan nya ka bamenta. Unoben namar ba ukwa palat ban penyat ki kamying jong ukpa. Unoben ulah syok ya kalok lajong hadu bakan dakelon haju. Yang lajong pat uphet no. Ukpa jong kadori ulap baka Khun jong kelatia hamadan ulabitar bhai unoben. Teha ka wei ka step shwa ba ukpa uletrei no unoben ula ong yuk tau kurim jong kumne. Ba aino yang ngak tau ki kot kisla jong ki jaka puta baro ngan penyat no manga. Ukpa jong kadori uklem ay namar isan niya iupersa kurim jong namar ba ulah syo ya ka Khun jong Unoben ula bitar biang ya ukpa ulah syo ya ka lok lajong. Ukpa jong kadori haba uyo kumne ba upersa usyo ya ka Khun jong ula bekno ya unoben na ying. Unoben ubun ba ki parlok ba itu itau namar ba udai unong business. Bat ki parlok jong kidai ki balong he long han. Kalok jo unoben kadon satang marwei haying ukpa jong ka ulet traino. Kadori namar bakladap kendai benai na lor bakadon hapdang kacing sitom. Kadori klayok kelung tang marwei haying. Unoben ulet don bor bahaya ki kamying jong ukpa kadori. Ha kasngi kababut. Unoben ulet komplain ba uktau ula be ya unaying ula pakem pulit no ya ukpa jong kadori. Ki pulit klet kem ya ubak robat hajaka tre jong Ki para nong tre baro kila lengo. Ukpa jong kadori ula lengo bat ula keli ki pulit. Ka kedau ba piwan kem yang Ki pulit kila ong ba pakem unoben. Urobat ulah hapsyak set hapatok namar upersa bakwa spa. Endala jan mit, unoben ulah wanya tu hakadori, ba ukpa jong pidori ulah syak set patok. Bat ngelaong iki pulit, baki num ajay ukpa jong pi, ba unyap no, kenang bangan yok penyat no manga yaki kam ki jambaro. Unoben ulah ya tu kalau ya kadori, batang sita yau, ukpa jong pi sayap. Kadori ka yam susi namar baka snyosun yala ukpa na lor kam daklan bha. Kadori ka be ulok Henry unoben uklempet usyong bahe be haying jongka. Urobat uklem don jingmut banum ay ki kamying kamsem ha unoben bu penyat. Umut ban ay hi tang ba upen ki kam ki ba umla ban shan ni ay te umpat ay. Unoben ukwa ban penyat yaki kamying jong ukpa jong kalok namar ukwa ban yo yaki kot jaka knang ba unyo dino. Ban yo pisa namar urobat watla ka pisa don shibun Henry ki jaka udon shibun. Hadien arsngi kadori klet pech ukpa la jong hapatok kadarak de ki jingbam bat kaja. Henry ki nong ap yu urobat Kim sya bakadori kan ra ukpa. Kalong tang ban let pe je Enda kadori klayo rung ha kacaka basya set jong ukpa. Ukpa ulaong. Khun ngan sayap ngamla syu ban sya namarang latangan palat na lor ki syo yang
Kadori kelas ngausen ukpa la jong kumno kan le ukpa ulah tangan palat jabamru yo. Kadori kelaong ukpa wat kuslai pa ngadon manga ngan sapelaj manga ya pihang ne. Kadori kalet kerpat ki bahe ki badon hapatok ba ipa jonga iklem le to pelaj no ipa. Ki bahe badon hang ta ki laong. Kadba unoben umpat ong ban pelaj tengimla ban pelaj ipa jong pi. Kadori kalaong tosya yang ngatang bangan ai jane ai so ipa namar bila tangan palat. Kinong ap jong kapatok kim sya dan lele ru ban ai jai urobat. Kadori katno kasngeusi haba kayo iya ukpala jong ba ulah telot namar ba ulah tangan. Kadori kam nang syu ban le kumno kamino sabar jong kapatok. Hajan jong kapatok don gawe ka ying mane. Kadori ka let hangta ka duwai ha ublay na kabenta jong ukpa. Ba kumno kanyo ban pelaj jong ukpa na patok. Unoben marway ukmen haying bat ulaong. Ba ukpa jong kadori te un sayap tang hapo sitayaw. Namar ba umyo jasyu. Enda kadori kladep duwai ka let no saying bat ka perkhat de ukpa. Kumnungan le knang ba ipa inyo bam. Ha kasngi ka babut kadori ka mi na ying sorsor ka let sa office jong ukpa. Bat kalayatu ha uparlok jong ukpa ba unya raplem ban pelaj jong ukpa na patok. Uparlok jong ukpa ulaong kadori. Wat kuslai dori ngan persangkat bala ban pelaj ipa jong pi kilet no saying. Kadori kelas kemen kendiat hakata kasngi namar uparlok jong ukpa ula kular ban nyarab ban pelaj na patok. Kadori ka kremlet pesyo ukpa hakata kasngi ka syong trekam no haying. Kadba kadori kadang trekam ying ka ba da Khun kadori kalaong artat ulok la jong kumne. No ben, to se pelaj no ipa namar imyo jasyo te in sayap. Uno ben ulaong, kadba ipa jong pi impat ai ban penyaj mangai ki jaka barok nganum let pelaj. Kadori kas ngeusi na kabenta ukpa tang ba kamla ban le Kadba kadori kadang ai bami Khun ka jau umat namar ka perkhat yala ukpa. Ulok jongka uwan ha kamra bat ula syok yaka. Unobin ulaong, balay payam, menta ukpa jong pa udang sayam enda ulayap. Dap syita yaw, kadori klit pet piang ukpa na patok, kaya lamlang Khun jong ka namar omdan bapet, ka klemra jingbam syu ya ukpa. Enda kadori klarung ha patok hajaka basyak set ukpa. Urobat dan borsyu tang ban krenru, kadori kelakot. Pa sano pidon. Ukpa ulawan mi bat ulaong. Khun ngam dan borsyu ngan sayap. Kadori habaka pet ukpa ba ulah telot. Ka klem ong syu kami wud sabar. Kadori kelas ngeu kutlat. Bat kala ai da kabuin la jong kala pendap ha ubilar dut. Kalet ai ha ukpa ba unyo bandi. Kenang ba unyo bor kendiat. Ukpa ula di klem na keli ba idori iyo dot na namar bula tangan palat. Ukpa tang sudep di ya kadot ba ai ka Khun ula kam yo bor kendiat. Kadori ka klem rasyu ya ubilar dot haying kabuno ha patok bat ukpa. Bat kala pendap yang da kadot la jong hapo jong ubilar dot jong Khun knang ba ukpa unyo bandi da ula tangan. Kadori ka lebet kumne kadba kalit pet ukpa hapatok na markinong apatok kimsya ba kadori kan rae ukpa. Unobin usyong haying uap ka kubor balano ukpa jong kalok unyap no knang ba unyo ban penyaj kikam ki jambaro. Dap arta yaw unobin ulas ngeu lingo balay ukpa jong kadori umpat yap kat hadu menta haba umyo ja. Hakano ka rukom u imsa. Tiaha ka way kasngi. Unoben ulit peksu ya kalok hakapor bakadori kalit pek ukpa na patok. Kadori hakata kasngi bakalit pek ukpa na patok.
ka simbiang yu bilor dot ka pendap biang na ka dot la jong. Ka Hap Dih biang yu ukpa ba un yo im. Unoben ula yo I ka lok chung u ba ka lej ai dot yu ukpa hapatok. Unoben ula bitare ka dori, upet no na patok u lej no sa ying. Ka dori ka mod lej no sa ying, bat kala pendap lepa ka dot la jong na ka benta jong ukpa. Shua ba ka dori kan lej no sa ying, ka lej rung shua ha ying mane bandua ya ublay na ka benta jong ukpa ba un lej no na patok. Enda ka dori kala poy ha ying, ulok jong ka ula dombha, bat ula syok ya ka. Ula ong artat ya ka lok jong u, badai ma pa balit ai bam ni ukpa, udang im kat hadu menta. Unoben ula set ya ka lok jong u haying, knang ba ka dori kanum lat syuk ban lej pek ya ukpa hapatok. Ka dori kam lat syuk ban lej pek ya ukpa hapatok. Henry don uparlok jong ukpa, ulej pek ya urobat hapatok, bat ula wan nyelam ya uway uloyar bastard. Une uloyar bastard, ula yo ban pelat yu urobat, klem kino ki jingte. Unoben ula syak set kelai la jong, daka boj bastard jong uloyar. Namar ba usyo uset ben ya ka dori bat ikon batang red haying. Urobat ula ai kuble ya la uparlok ba ula pelat ya una patok. Bat ula syong tang bat ka Khun la jong, lem u Khun ksiu jong u, bat kila imsuk imsan. Lada episode tenat, sengob like, share, bat subscribe ke channel, bat share komen.